Oh, oh, oh. Yeah, ni sai wa fujo, hii ni testimony yanje umukoba Sweet Voice. ini wa fujo record mana turagushima ibuka ngiri hasi ntacizere mfise nagenda mu mwijima sinabonaho nja ariko ukuboko kwawe kwaramfashe urampagurutsa ndahagarara warampaye amahoro mu mutima unkura kure ibigeragezo uno musi ndavuga n'ijwi rirenga Misai wa fujo ndemeza ko wabikoze iyo nibuka hivyo wankoreye amusozi yahinduka umunezero wahinduye ubuzima bwanje none umutima wanje uraririmba urakoze mana urakoze cyane kubivyo wankoreye umukoba urakoze mana ndagoshima kuburukundo rwaruwe bose turagutazira turaguhimbaza Misai wa fujo aravuga ati mane uri mwiza ibihe byose nini Misai tachi wekinyuye imiryango nari narugaye unkiza amaganya n'isoni wanyigishije kwizera no kwihangana none ndi ntahe y'ubuntu bwawe iyo isi ishaka kunsenya ijwi ryawe riramvugisha riti ndutinye ndi kumwe nawe kandi sinzokwigera ndindira warankuye kure waramfashije umukobwa waranyeretse urukundo rudashira bose mana turagutazira kubw'imbabazi zawe kubw'ubuntu bwawe kubw'ubuzima waduhaye turakoze mana turabina kub'intsinzi Misai wa fujo nintahe yuko Imana ikora ibitangaza turagutazira turaguhimbaza mana uri mwiza ibihe byose nagerageje kubaho shakisha ubuzima tabona igeze mbona byose nasanze ari zero mwami yandika ndaje mu gitabo